tes bacaan baris kitab Sanre sebelum dimulai oleh Abia. Ij'alas sawma hasinan li awliyaihi wa junnati wa fataha lahum bihi abwabal jannati wa arrafahum anna wasilatish syaitani ila qulubihim asyahwatu mustaqinnatu wa inna biqam'iha tusbihu nafsul mutmainnatu bahiratash syakawati fi kasamin kasmiha kawiyatal minnati wassalatu ala muhammadin qaidul khuluqi wa muhidus sunnati qaidil khalqi wa muhdi sunnati wa ala alihi wa ashabihi zawil absaris sakibati wal uqulil murajjahati wasallama tasliman katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asrar as-Sawm. Bermula ini itu kitab